Muraho. Nitwa Ishimwe Jessica, ndumya byinshi umwishwa w'abagorora. Papa wanjye yitwa Alex Ngoma, mama wanjye yitwa Nyirabaziga Chantal, sogokuru yitwa Sebahizi, sogokuruza yitwa Ntazika. Murakoze. Yambu ndumnyamrenge nikakale Elizabeth, ndumukari kamishwa wawasita, papa yitwa Shaka, mama yitwa Ngeni, sokuru yitwa Muhoza, sogokuru zayitwa Udatawukwa. Murakoze. Nitwa Furakazi Sharon, ndumugorora kawamyishasama, papa yitwa Adolphe Sabatari, mama yitwa Mirinzi Immaculate, sogokuru yitwa Serupia, sogokuru zayitwa Rushina. Yambo nikitwa Valentine Irakoze, ni mgororo mshikwa wa Sama, papa wanje kutwa Adolphe, mama wanje kutwa Mirinzi, sokuru kutwa Serupia, sogokuru zayitwa Rushinga. Murakoze. Muraho nditwa Kazeneza, ndomya byinshi kamishwa w'abagorora. Mama yitwa Chantal Nyabaziga, papa yitwa Alex Ngoma, sokuru yitwa Sebahizi, sogokuruza yitwa Ntazika. Murakoze. Dunyamurenge kandi wacu ni mu rurambo. Sogokuruza ni papa wande. Sogokuruza ni papa wande. Nindobizi. Papa wa sogokuru. Papa wa sogokuru. Nashimye cyane. Aha. Dunyamurenge kandi wacu ni mu rurambo. Dunyamurenge kandi wacu ni mu bijombo. Nigeze kuva iwacu mu Gitembe kwa Gasambo, naringiye imirimba kwa Marume Simiyoni mwene Mutumbi, ingabo y'abanyabyinshi. Fata inkoni ndagiye, ciye mu marungu kwa Mushabizi, mbahaye bwakeye. Fata Nyankware na Kirumba, ndara mu Gatanga kwa Mutanga, Ugatanga kwa Mutanga w'abasegege. Bambaza amakuru babwiye nkuru yaha, yewe nkuru yaha, babwira nkuru yaha. Ndumunyamurenge kandi wacu ni mu Minembwe. Ndumunyamurenge kandi wacu ni mu Bibogobogo. Burakeye ndagiye, ciye ku Canzovu mvugisha Mukeha, nja kuramutsa Kabarure. Uwo munsi naraye mu Bijombo kwa Mushishi, mutware wanje we. Burakeye ndagiye, funguza kwa Rutonesha w'abahiga ku Kabara, jabukira mu Mizinga kwa Simba, ndemiposha rya Kwana yaberwa mu Mikarati. Bambaza amakuru. Murakoze cyane. Usa nabiga inyuma gatoya. Okay. Yes. Turabashimiye, twishimiye kubana kuri uno munsi. Umunsi twateguye iminsi myinshi cyane. Nzukuri kuba rero tugezeho turabyishimiye kandi
namwe mwatwitabye tubihaye agaciro cyane. Imana ibahe umugisha. Dushimiye abayobozi, dushimiye buri wese wageze aha ngaha, ababyeyi b'abana, Igo Protocol, abanyamakuru n'abana funzi, buri wese wahageze rero tumuhaye ikaze kandi turamwishimiye cyane. Uyu munsi rero ntago dufite gutinda cyane hano kubera ko ntago dufite ibintu byinshi cyane biri bubarambire. Mu by'ukuri icambere nubashimira, turabashimiye. Twagira ngo tubasobanurireho gatoya impamvu turi hano, impamvu nyamukuru itumye turi aha ngaha. Twagize igitekerezo, tugira igitekerezo bitewe n'aho turi nyine kuko mubibona ko twese tutari imuhira. Tugira igitekerezo c'ishuri ryo kwigisha abana umuco, kwigisha abana ururimi. Twe dutuye mu iki, iryo shuri rero turitekerereza mu iki kubera ko ariho turi, aba ariho turifungura. Mu by'ukuri nk'uko MC nyine yabivuze, si twe bantu bafite ishaka cyane, si natwe dufite ikinyamurenge cyinshi, nuko gusa nyine twatekereje dutadushira mu bikorwa, ariko mbese ababitekereje ni benshi kuturusha. Ndabizi si twe twenyine bitewe nuko mubona nyine turi mahanga, abana bacu barimo bagenda bibagirwa ururimi, ndetse n'ababyeyi usibye n'abana, hari n'ababyeyi bamwe mu by'ukuri bibagiwe ururimi. Impamvu rero yaduteye kuba twakora igikorwa nk'iki ngiki ni ukubera ko mu by'ukuri turi ino, kandi abakuru nibo baza bambwira ko kadafite umuco karacika. Bimwe mu bintu bigize umuco w'abantu rero ni ururimi. Kuvuga rero ngo dufite urubyiruko, dufite abasaza mu gihe cy'abangaba, mu gihe bazoba ari abasaza, bakaba abasaza batazi ururimi rwabo, ni ibintu bisa nkaho bigayitse. Mu by'ukuri rero nawe igitekerezo cavuye cyo kuvuga ngo dufungure isomo ry'ikinyamurenge, abana biga ikinyamurenge, abana biga umuco w'abanyamurenge, abana bamenye imibereho y'umurenge. Bo bari muri Kenya uno munsi, abandi bari ahandi hatandukanye, wenda baza babikurikira kuri internet, bari ahandi hatandukanye, hari n'abari muri Congo wenda baza babibona. Mu by'ukuri rero tugira ngo abari no nabo barusheho kumenya cyangwa se nanone bisange mu muco. Niyo mpamvu twatekereje iki gikorwa. Hanyuma rero kiri aho ngaho ndashimira, mu by'ukuri hari abantu bagiye bamfasha muri iki gikorwa. Nja gutangira ku ntangiriro, ntaratangira nyine ndimo mbipanga, nahamagaye abayobozi, narabahamagaye, chairman naramuhamagaye, arambwira ati rwose turagushigikiye, abayobozi turabashimiye cyane, mwarakoze. Kuko ibintu nk'ibi ngibi kubikora kanje, kuva mu bikoze kanje jewe Danilo, ni ibintu nyine wenda bitaba bifite nk'agaciro cyane, ariko mu by'ukuri iyo byajemo abayobozi biba byahawe agaciro. Duciye bugufi abayobozi, turabashimiye, mwarakoze kutwemerera ku gitekerezo twagize, kandi mwarakoze kugishigikira, ni mwe maboko yacu, turabashimiye. Ndashimira nanone mu by'ukuri byimazeyo Pastor Kefa, ni umubyeyi wacu. Ntibiba byoroshye kugira ngo umuntu aguha ahantu ukorera ku buntu. Mu by'ukuri rero Pastor naramuhamagaye, muganiriza igitekerezo nagize, ndamusobanurira, nawe arambaza, nta bintu byinshi yigeze ambaza. Yarambwiye ati niba ari uko nguko bimeze, mu by'ukuri icicaro turakiguhaye. Sinigeze nishura habe n'igiceri c'atanu, mu by'ukuri byo nahakoze byose byari ubuntu. Bampaye ikanisa ryabo, hari bumwe nakaza ngenda nkaje no kubaza gushaka urufunguzi wabo, ngasanga bakiryamye nkabakomangira. Mu by'ukuri baritanze cyane. Babyeyi duciye bugufi, turabashimiye, mwumve ko twabihaye agaciro, kandi mu by'ukuri turabizirikana cyane. Mwarakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nanone ndashimira mu by'ukuri Dr. Ni ibintu je bisa nkaho nyine bindense kuvuga ngo je ku rwego rwanje ntumire Dr. aboneka aha hantu, ni ibintu byashimishije cyane. Mu by'ukuri rero bayobozi turabashimiye kuba mwaduhesheje agaciro, mukabasha kuza muri kino gikorwa cacu. Nimwe basaza b'ubwoko dufite, nimwe bagabo b'ubwoko dufite, kuba rero mwatubahishije mukabasha kuza muri iki gikorwa,
turabashimiye. Hanyuma rero ntage muri byinshi, ndumva abana bagiye kuvuga muri bimwe twize. Ikinyamurenge mu by'ukuri ni Kigali, ndetse nanje ubwanje sinkizi cyose kuburyo navuga ngo nzigisha Ikinyamurenge cyose. Tugiye kuvuga rero bimwe abana bize, bimwe mu by'abana bize. Umunyamurenge wa mbere wakazura n'umunyamurenge ukivuga. Nico kintu ca mbere umunyamurenge agomba kubaza, kwivuga. Mu by'ukuri rero bano bana nkuko mubabona aha ngaha bazi kwivuga. Tumuzi kwivuga? Yego. Reka rero tubahe mikrofone hanyuma mutwibwire, twumve amazina yanyu n'inkomoko yanyu. Umuntu mukuru yuhe n'umuntu mukuru akakuramutsa kuko yatese ye mwana ko ntakumenya uruwande. Wama wivuga nyine mu Kinyamurenge, wivuge ko uri umunyamurenge, wivuge wese nyine bya Kinyamurenge. Sivyo? Okay. Kadutangire hano. Muraho. Nitwa Ishimwe Jessica, ndumya byinshi umwishwa w'abagurura. Papa wanjye yitwa Alex Ngoma, mama wanjye yitwa Nyirabaziga Chantal, sogokuru yitwa Sebahizi, sogokuruza yitwa Ntazika. Murakoze. Yambu ndumunyamurenge nikaka Elizabeth, ndumukari kamishwa wawasita. Papa yitwa Shaka, mama yitwa Ngeni, sokuru yitwa Muhoza, sogokuru zayitwa Udatawukwa. Murakoze. Nitwa Furakazi Sharon, ndumugorora kawamnyishasama. Papa yitwa Adolphe Sabatari, mama yitwa Mirinzi Immaculate, sogokuru yitwa Serupia, sogokuru zayitwa Rushinga. Yambo nitwa Valentine Irakoze, ni mgororo umishwa wa Sama. Papa wanjye kutwa Adelphe, mama wanjye kutwa Mirinzi, sogokuru kutwa Serupia, sogokuru zayitwa Rushinga. Murakoze. Muraho nditwa Kazeneza, ndumyabyishi kamishwa w'abagorora. Mama yitwa Chantal Nyabaziga, papa yitwa Alex Ngoma, sokuru yitwa Sebahizi, sogokuruza yitwa Ntazika. Murakoze. Muraho nitwa Debora Nyankema, papa yitwa Mungeri, mama yitwa Nyagicumbi, sogokuru yitwa Kayago, sogokuruza yitwa Ndebana. Yambo nitwa Ineza Peace, ndumyabyinshi kamishwa Dinzi. Papa yitwa Edi Birango, mama yitwa Nantebuka Odete, sokuru yitwa Hahanda, sogokuruza yitwa Serake Guzirigwa. Yambo nitwa Elizabeth Munyugo, ndumusinzira mukabagaba. Mama yitwa Nyazira Jeme, papa yitwa Ingrid Mutabazi, sogokuru yitwa David Yungira Bigege, sogokuruza yitwa Mugisha Bigege. Murakoze. Next. Yambo ndumunyamurenge, nditwa Isimbi Lea. Papa wanjye yitwa Gustave Muyoboke, mama wanjye yitwa Esperance, ndumunyamurenge Ndogo umwishwa wa Sama, sogokuru yitwa Muhire Meshake, sogokuru yitwa Gaparani. Murakoze. Yambo ndumunyamurenge, yitwa Darlene Muhire, papa yitwa Olivier Gwigaza, mama yitwa Umutoni Suri, sogokuru yitwa Muhire. Urakoze. Murakoze. Tubakomera amashyi menshi cyane nyabuneka. Yambo nitwa David Munyaneza, umusegege umwisho w'abadinzi. Papa
papa yitwa Munyaneza Olivier, mama yitwa Nyafura Penina, sogokuru yitwa Ruhara, sogokuru yitwa Gatambukwa. Murakoze. Yambu, nitwa Ndarishize, ndi umugorora Kavumesha w'abadinzi. Papa yitwa Mtuganyi Alex, mama yitwa Nyamatungo Pascazia, sokuruza yitwa Sebakanura, sokuruza yitwa Ndayi. Murakoze. Yambu, nitwa Alva Mugisha, ndi umusinzira wababwira. Papa yitwa Sarahani, mama yitwa Louise, sogokuru yitwa Jeremy, sogokuruza yitwa Rugabagamo. Muraho, nitwa Irihose Joshua Gatabazi, ndi umusinzira w'umutimbwa. Mama yitwa Nyabatunzi, papa yitwa Gatabazi, sogokuru yitwa Ruziga, sogokuruza yitwa Ruhuma wa Gihunjenge wa Gitimbwa. Murakoze. Muraho, kwa Gisamaza David, ndi umusita umwishwa w'Abega. Papa yitwa Patrick Mungeri, mama yitwa Justin Nyagicumbi, sogokuru yitwa Kayago, sogokuruza yitwa Ndebana. Murakoze. murakoze cyane. ariko twebwe twarahuye n'amashanyarazi y'abasange tukavuga ngo ndabakoresha kandi ndabaza n'abantu bakuru barimo hano bamaze kumenya hano amaze kumenya runaka nubwo bose batafata mu mitwe ariko bamaze kumenya hano amaze kumenya runaka batwara mu ndahandi mirongo no ku ndego za mirongo umwana kuvuga mu bantu bakuru b'umunyamurenge ngo hano nkamumenya. Turashimira ikindi cyiciro n'abandi bafite performance yabo cyakomeje reka dusoze mu rugendo. Murakoze cyane kandi namwe ndabashimiye. Mwakoze sivyo? Okay. Mu by'ukuri rero abana n'abana ibintu bize si ibintu by'ikirenga cyane, ni ibintu nyine by'abana bagomba gutangira nyine kuko abana baza batangira isomo. Hari abana benshi rero mu Kinyamurenge batazi guharura, ariko aba bana byitwa bazi guharura kuva kuri 1 kugera ku 100, ku buryo umubwira ngo nyandikira umubare runaka mu Kinyamurenge akawandika, ku buryo umubaza inyuguti runaka mu Kinyamurenge akayandika cyangwa se akayivuga. Ngaho tugiye guharura twese. Imuzi guharura se? Okay. Ngaho duharure tuve kuri 1 tugere ku 100 twumve ko twobifata, ku buryo umuntu akubwiye ngo 70 ingahe wobimenya. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
umunani, icyenda, icumi. Cumi na rimwe, cumi na kabiri, cumi na gatatu, cumi na kane, cumi na gatanu, cumi na gatandatu, cumi na karindwi, cumi n'umunani, cumi n'icyenda, mirongo irindwi. Mirongo irindwi na rimwe, mirongo irindwi na kabiri, mirongo irindwi na gatatu, mirongo irindwi na kane, mirongo irindwi na gatanu, mirongo irindwi na gatandatu, mirongo irindwi na karindwi, mirongo irindwi n'umunani, mirongo irindwi n'icyenda, mirongo itatu. Mirongo itatu na rimwe, mirongo itatu na kabiri, mirongo itatu na kane, mirongo itatu na kane, mirongo itatu na gatanu, mirongo itatu na gatandatu, mirongo itatu n'umunani, mirongo itatu n'icyenda, mirongo ine. Mirongo ine na rimwe, mirongo ine na kabiri, mirongo ine na gatatu, mirongo ine na kane, mirongo ine na gatanu, mirongo ine na gatandatu, mirongo ine na karindwi, mirongo ine n'umunani, mirongo ine n'icyenda, mirongo itanu. Mirongo itanu na rimwe, mirongo itanu na kabiri, mirongo itanu na gatatu, mirongo itanu na kane, mirongo itanu na gatanu, mirongo itanu na gatandatu, mirongo itanu na karindwi, mirongo itanu n'umunani, mirongo itanu n'icyenda, mirongo itandatu. Mirongo itandatu na rimwe, mirongo itandatu na kabiri, mirongo itandatu na gatatu, mirongo itandatu na kane, mirongo itandatu na gatanu, mirongo itandatu na karindwi,
Nibura ku ijana n'abantu twese tuvuge ngo ijana. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Murakoze, yakomeza mwarimu. Okay, murakoze cyane. Ikindi kintu cibanze twize ibintu bijanye n'amasano. Mu by'ukuri amasano ni ikintu cy'ingenzi mu muco w'abanyamurenge kandi ni ikintu abana benshi batazi. Ngiye kubabaza ibibazo rero ku bintu bijanye n'amasano. Sibyo? Aha. Iyo bavuze ngo Mushenge avukana nande? Mushenge abavukana na papa. Na papa. Muyomba abavukana? Na mama. Nande? Na mama. Aha. Iyo bavuze ngo Sogokuruza ni papa wande? Sogokuruza ni papa wande? Ninde bizi? Papa wa sogokuru. Papa wa sogokuru. Amashyi cyane. Aha. Iyo bavuze ngo mubyara wanje aba ari umwana wande? Mubyara wanje ni umwana wande? Mutagira babyara birenga bangahe? Batatu. Nga mubyara wanje umwe uzarwa nande? Muyomba wawe. Na Mushenge. Thank you. Ubwo mutagira mubyara w'ubyarwa na Muyomba na mubyara w'ubyarwa na Mushenge. Wow. Kamenya tegeranya hano harimo akantu k'akarongo guce gatoya. Bakita inyinya. Aha. Iki ni iki? Ivi. Wow. Ikindi ni iki? Agahanga. Iki ni iki? Iki ni ikiganza. Tuno dufashe ku kiganza ni iki? Udu? Iki ni iki? Intoke. Aha. Iki ni iki? Kini? Iki? Ubwanwa. Sawa rero katwe dusuje MC. Nakanya gato gusa kubera ko ifunguro ryamaze kuhagera n'ubundi n'abandi muraje muribone gahoro ariko birihuta. Reka nsabe n'ubundi pasiteri hariya mu mpere microphone asabire ifunguro, hanyuma ntabwo ari ngombwa kurindana mu gihe abana barimo guperforminga. Murakomeza gufata ifunguro nta kibazo, n'abandi baraza kuvuga nyuma cyangwa se n'ubundi turimo kurya, nta mwanya wo kurindana. Reka nsabe isengesho ry'ibiryo. Mana nziza, turagushimiye ko dukomeje kuba muri uyu mwanya mwiza. Turagushimiye kuko watanze umuteguro mwiza kugira ngo tubashe kubana ahantu. Turagushimiye ko wanyuze muri aba bantu bagategura ifunguro kugira ngo aba bantu babashe gusangira no gusabana. Ubaho umugisha aho bakuye, tweretse ifunguro riri imbere yacu tugiye gusangira, rigasandira kugira ngo ritugwe neza mu nda.
mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Abana bikirije neza. Hari akantu bagarukiyeho waje ahangaha babuze ubwanwa, none se abantu bose bagira ubwanwa batabufite. Dukomeze na performance y'abana nshatse kuvuga, hanyuma abasavinga bakomeze nabo basavinge. Turaza kwinjira mu kindi cyiciro ca nyuma mu minota mike, ntimuze kurambirwa n'akanya gato tugataha. Urakoze. Kuko MC yaravuze ubwanwa bufata hano bahita gute? Ahantu ubwanwa bafasha bahita gute? Agaki? Wow, akananwa. Aha, ninde muntu uzi hano? Iki? Iki? Inkokora. Kino cyose kubana gutegera hano ni iki? Amaboko. N'amaboko yarabiri ari kumwe kwitwa ukuboko. Ikindi kuva hano gutya kugera hano hose ni iki? Iki? Ukuguru. Ikindi kino ni iki? Iki? Hari umuntu uzi kano kantu? Wow, agatsintsino. Ikindi ni iki? Iki ni iki? Iki? Ibitugu. Wow. Ikindi iki ni iki? Umutwe. Iki ni iki? Amazuru. Ikindi ni iki? Iki ni iki kuvana ngera hano? Iki? Ijosi. Wow. Mwampera amashimeshi guys. Amashimeshi cyane kubona. Ikintu cya nyuma dusorezaho, ninde wombwira ikintu kimwazi kiranga abanyamurenge ku buryo uzibona nk'umuntu mu nzira ugatwatuye umuntu ni umunyamurenge? Abagore bazabambara ipande. Abagore amashimeshi cyane. Abagore bazabambara impande. Abagabo bakunda kwambara isapo. Abagabo bakunda kwambara isapo. Abazee baza bitwaza inkoni. Abasaza baza bitwaza iki? Baza bitwaza inkoni. Murakoze cyane. Reka dusoreze ahangaha dusubize MC umwanya. Murakoze. Uzukuri rero ngerageje kuvuga muri makeya, sindi butinde ndashoje. Impamvu yanteye gukora ibi bintu ni ukubera ko mbona ururimi rwacu rurimo rugenda ruzima, kandi rukazima mu by'ukuri mu bantu rutagakwiye kuzimiramo. Ururimi ruzimye rukazimira mu bana, aribo abagore bejo, aribo abagabo bejo, arico gihugu cejo. Muri make nta gihugu giharejo. Kugera rero ngo dusigasire ico gihugu cacu cejo, nuko twita kuri bano bana, nuko twita ku rubyiruko, nuko twita kuri aba bato kuko nibo bejo. Mu by'ukuri rero niyo mpamvu yanteye gukora ibi bintu, kandi nifuza ko kandi nanashima rwose abayobozi kuba bamaze impungenge bakananyemerera ko tugiye kwagura kino gikorwa. Mu by'ukuri ni iby'agaciro rwose, kandi bizoba byiza kubona muri buri karere byibura habayemo ishuri ry'ikinyamurenge. Ntibizoba ari inyungu za chairman, ntibizoba ari inyungu za docteur, si inyungu za pastor, si inyungu zanje, ni inyungu z'ubwoko. Ico kintu kibaye rero mu by'ukuri ico bari ikintu ciza, kandi turabashimiye, kandi rwose je rwose ndabyizeye ko ku bufatanye bwacu namwe ndetse n'abandi zakunda rwose. Iyo nkunga mu by'ukuri turayishimye. Intumbero ya rero mu by'ukuri nuko jewe nobona aba bana nigisha bari mu myaka 7 kugeza nko kuri 13, ariko mba numva ni impamvu z'ubushobozi n'uburyo twakoze byo nk'ama classe nka 3, amasomo nka 3, wenda nk'iyi myaka hakaza indi hejuru, kubera ko mu by'ukuri abangaba sibo batazi kinyamurenge. Hari n'abafite 18, 17, 16 kuzamura batazi kinyamurenge na gikeye. So ishifuzo canje rero mu by'ukuri nuko muri ubwo bufatanye twazakora ama classe uko imyaka igenda wenda irutana, tukagenda turushaho kubyagura umwana wese mu cicira arimo akabasha kubona ubumenyi bwa kinyamurenge. Ico ni cifuzo mu by'ukuri canje.
cyo cyifuzo canje mu by'ukuri. Nkuko rero nabivuze nabitekereje ku giti canje, ariko nagiye mbigezaho abantu barabyumva, mpereye ku bayobozi n'aba baterankunga bacu twari tuvuze, Pastor Mikebanyi ndetse na Pastor Filemo kuva muri Amerika, n'abaganije rwose baragishima, baravuga ati rwose iki gikorwa ni ciza, tuzanafatanya rwose. Mu by'ukuri rero kuba naragitekereje nkageza ku bantu bakacumva, ndashima Imana, kandi Imana yo mu ijuru ndazi ko izabisohoza. Soza rero mu by'ukuri ndasaba ababyeyi kugira ngo mushishikarize abana kwiga ikinyamurenge. Izi si inyungu zacu twenyine, ni inyungu zawe mubyeyi, ni inyungu z'ubwoko. Mugani wa Chairman niwe yabivuze neza. Biteye isoni kuvuga ngo turatashe tugatahana abana batazi ururimi, tugatahana abana batazi umuco. Mu by'ukuri ni ibintu bisubizo no gutera isoni, biranagayitse rwose. Nkuko yabivuze rwose, igiswahili ntibazobora kukimenya, icongereza ntibazobora kukimenya, nico birirwamo ku ishuri, nibyo bigamo mu buzima busanzwe, nizo nshuti bafite, ariko n'ikinyamurenge nirwo rurimi rwa mbere nkuko Dr. yabivuze. Mu by'ukuri rero shishikariza ababyeyi, mbasaba rwose kugira ngo mu gihe turi mu rugo tuganiriza abana ikinyamurenge, kandi n'abandi badukurikira ku social media atandukanye kuri platform zacu z'abanyamurenge, ndabasaba kugira ngo mwigisha abana ikinyamurenge. Kandi tunafite icifuzo cy'uko mu by'ukuri abana bazabiga mu biruhuko, ariko na nyuma y'ibiruhuko tuziga wenda ubundi buryo twokomeza amasomo akaguma gatambuka, kuri abazabirirwa bareba za katuni, kuri abirirwa bagira gute bavuye ku ishuri, tugashira amasomo ku mbuga nkoranyambaga y'ikinyamurenge. Hakuya umwana azahitere kuri katuni, aze ahitere ku isomo ry'ikinyamurenge, yiga umuco, yiga imibereho. Hari umunsi mu by'ukuri wa munsi Uvira ifatwa, barakeye mu gitondo nja kureba abana. Iyo ngiye kubareba mu gitondo nzasanga bantegereje, hari ahantu baza bantegereza ku rugo rumwe. Bose barambonye, mu by'ukuri ntaragira ijambo mvuga, bahita baza birukanka ngo Uvira Tombe. Yemwe bana, Uvira Tombe, ndogiye ko Uvira yabaye Tombe. Ngo tumeona kwa TV ngo Uvira Tombe. Ngo atangwa na manyo akisema ngo Uvira Tombe. Noneho bahita bamaze tugeze mu ishuri ngo se ngo tuzataha ryari. Numva nanone nakantu twakoze ku mutima, ndabati tuzataha vuba aha ngaha rwose. Baza bambwira ngo tuzakore trip, ngo tuje ngo iwacu. Naho gati tuzayikora, mbese ubwo mu byifuzo bafite trip yiwabo. Ubwo rero muzukura batwumva, muzodutereye nkunga abana batembera iwabo. Ndabashimiye rero mu by'ukuri, mwakoze cyane. Nshimiye na mugenzi wanje tubana umunsi ku munsi ndarishize, wakoze kunshigikira. Imana iguhe umugisha. Ndumva rero nasoreza ahangaha ijambo ryanje. Murakoze cyane, murakagira Imana.